pan berangkus ibi ku inggih ratu idodane pemekas para pamirenge para pamiarsa sinareng sami nimangkin cerita yang didiang mekhadi kewontenan Ipan Barangkus rah inone dibi yo kecarike menyangket padio duaning sampun pawenengan ingyan padin yune Ibapan Barangkus kuning kalau punika mekhadi Bapan Barangkus jeksase kumo nyangket sareng isomah melangokangan ikidang kecinga rare soleh Ibu Ron Kidang kewontenan Ibapan Barangkus mawastu puih Dewa Ratu Agung melengok nyengongak kewontenan Ibu Ron Kidang iya ceterung selempang cemplung napi malih kewontenan ipun ikedes ceterung setatonyen ngeraso yang sedih tan kadi-kadi puih jak pati kepak pati kepung uyang paling bingung ipun ikedes ceterung sedih hebas keliwat rasutan sido antuke ngebangang ingyan kedukitan raso sedih bas keliwat sayuwati jumplang di sawah yo meguyang Dewa Ratu Agung mawasano jumplang tengetang ngitung genahe punika becek genahe punika nut jak meguyang ipun nanang rasa dukita ngeleng kawontenan ikedes ceterung ikidang ajani angucap ingat kawontenan kadi punika mawastu Ibu Ron Kidang memangkin nimal ngucap kain nunggu ibu dini nete cai pemekas kedes ceterung do cai setato nanang sedih wake Ibu Ron Kidang setato lakar nongos nunggu nganti anake buko cai dini singnya ada suecan dewa
wake setato ngaras titiang dumadak nyen mesrano wake ngantiang nongosin anake buko cai nyai to sueco susunan Pemekas ido sangyang widiwaso nulung ibu pangenu hidung dumadak mau wiwit pesuecan mang do sido nulungin buina pianak cai ini sido mau rip caro jati mulo kaing wenang dayeng kene cai kedes cetrung do nyen basangat lakar mekaman disunduk jak paragat nyesal wake mau saho lakar ngerincikang ngainangan madan uinayo Yane mani ibrangkus lakar perintah. Pokoknya tenang cai kedes cetrung wakil lakar ngerinci kang winayo kengken jaban wakil nyendo lakar perintah wakil yo nanang barangkus pangbung je yo lakar nganyi padin yo ne pokoknya sabar gitu nyen nyanyi cai kedes cetrung wanginetan ke ucapang inge Ratu Idodane Pemekas para pamiarsa sinareng sami ingyan rahino wengine nenten malih uningayang titiang semang mangkin iya barangkus yo kumojani mapan galah pasemengan punika setato kejantosang oleh ioi bapan barangkus puih Dewa Ratu Agung dia kerahino semang ngenten ngetang ngetung napi malih dia nyujur cari ke sanilingah mengatehang sekeliu sang kaning becik sang kaning melah padin yone nanang berangkus pangsing merasa kewalahan puih ditu sebelantas nang berangkus jak ngatag ngalih sekuanyi buin sekuanyi ni sing jadi bedik liu pesan nang berangkus ngatang sekuanyi ke carike manyi pado meberiagan napi malih ingyan pengarga buruh harian makin mekejang mal sekopanyi semangat luar biasa memberiukan tanjeng etang hitung ane madan panas jak mekejang memberiakan mekejang semangat ipun ngalih gae nabuh gurit do teruneng
ngabiar ditu mapan doke malu sing je patuh zaman nih caro janian jani zaman berkaraoke doke ane malu makejang anake ngajegang seni budaya utamane gitu santi jak mengerengi gening yone isekwanyi ikidang yo jani tekeng hari sada kala ingyan kawintenan i petani pemekas isekwanyi ada ane makidung ada ane magaguritan ngenah pelad mapan melenan pesan kebisane isekwanyi makejang tanpa samandano sagetan ikidang ane jani nekowin engkelak engkelok saraga wih Dewa Ratu Agung mapan nikidang mulo inandayo duag pesan yo tatkalaning ngerinci kang winayo saru-saru panggumanti sing sido bana enang hang ben nganginang ben ngelodang dengklak caro kidang dompo kita nyen penarke ya to rerincikan yo ikidang